umukino wahuzaga ikipe y'igihugu y'Ubwongereza hano kuri Suncorp Stadium urarangiye. Ikipe y'igihugu y'Ubwongereza itsinze ikipe ya Haiti igitego kimwe ku busa cyabonetse mu gice cya mbere gitsinzwe na Stanway ku makosa y'abadefenseri b'ikipe ya Haiti maze biza gutuma haboneka penalty. Hanyuma Stanway nta kindi kintu yakoze usibye gutsinda iyo penalty, ndetse n'umukino muri rusange uza kurangira aricyo gitego kimwe cyonyine cyabonetse. Hanyuma kandi nubwo ikipe ya Haiti yari ikipe ntoya cyangwa se idafite amateka menshi ugereranyije n'ikipe y'igihugu y'Abongereza, ariko yagaragaje kwihagararaho no kwirwanaho mu buryo buhagije cyangwa mu buryo bukomeye, kuko ni ikipe mu by'ukuri yahaye akazi gakomeye ikipe y'igihugu y'Abongereza, ndetse n'umunyezamu w'ikipe y'igihugu ya Haiti akomeza kugenda ayigarura mu mukino. Ubu rero babonye Abongereza babonye amanota 3 y'umunsi wa mbere cyangwa y'umukino wa mbere mu itsinda ryabo, mu gihe uyu mukino kandi witabiriwe n'abantu benshi bagera ku bihumbi 42, mu gihe iyi stade ya Suncorp yakira abantu ibihumbi 52,500 iyo yuzuye neza. Hanyuma kandi uyu munsi mu yindi mikino twagerageje kuganira n'abafana. Ndibwira ko twitwaye neza nubwo rimwe na rimwe bigoye gusobanura ibibera mu mukino, kuko ndakeka iri itakagombye kuba penalty. Ntitwari tubyiteguye ko yaterwa kabiri ariko byabaye. Nk'uko mparambwira umuryango wanjye n'abo tuziranye, mfite icyizere, dufite buri kimwe gisabwa n'abakinnyi kugira ngo twitware neza muri iki gikombe cy'isi. Yitwaye neza kuko yakoze ibishoboka, akuramo imipira igera ku 9 kugira ngo acungure abanyahayiti, anagumisha ikipe mu mukino. Ku rundi ruhande uyu munsi hari indi mikino yabaye y'umunsi wa gatatu w'igikombe cy'isi gikomeje kubera hano muri Australia ndetse na New Zealand. Ikipe rukumbi yari yagarariye umugabane wa Afrika ni ikipe ya Zambia yatsinzwe ibitego 5 itsindwa n'Ubuyapani. Niwo mukino umaze kubonekamo ibitego byinshi cyane kuva iri rushanwa ryatangira. Ubuyapani n'ubwa mbere bwari bugiye Zambia n'ubwa mbere yari ikinye iki gikombe cy'isi. Hanyuma kandi undi mukino ikipe y'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwaye neza iza gutsinda ibitego 3 byose, n'ubundi nibo bafite igikombe cy'isi giheruka. Ubu rero bararwana no kureba ko byibuze batwara igikombe cya gatatu bakaba ikipe mu bari n'abategarugori ya mbere ishoboye kwegukana ibikombe 3 byikurikiranya by'isi. Nari Annette Mugabo i Brisbane.